Assalamualaikum, hurmatli No'qat qarshi o'tayotgan qatnashchilari. Bugungi kunga 6 oktyabr 2025 yil biz No'qat rayonuna qarashli Qirg'izotay hukumatine kelib, o'sha yerda rayonlik bilim beruv tomonidan ejekler bayram bo'lib жатат. Qirg'izotay hukumatining madaniyat uyida. Şol yerda ma'lumotlar bizdan olsay loyiq boshqonlar yozib qo'yiblar. Shuna birga ejeklerning aylar bayramini o'zim atimdan jon No'qat qarshi o'tayotgan anlatdan qutluyman. Bugün iş yaralı otken şundan kısaça malumat alağız. Bizden olsaya layık başıp kolda koyucuları sıranağız. Barınız olgan No'qat şarına calımız sıranım aytmakçımın. Ağay men layık başıp ötüşler. Hurmatly No'qat qarşı o'tayotgan qatnashchilari, bugun kunga 25-2025 yılın 6 yıl 6 oktyabr günü Qirg'izotay hukumatining boshchisi Mirlan Murzoga kishine mayak qilsak, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qatnashasiz. Саламатсыңарбы? Барыңарды бүгүнкү майрамыңар менен. Бүгүн мугалимдердин кесиптик майрамы болуп атат. Мен оюмча бул эң жакшы майрамдардын бири деп эсептейм. Себеби дегенде кайсы кесип болбосун, ошол кесипти окуткан мугалим болот да. Ошол мугалимдердин окуткан аркасынан биз кемелерди куруп, деңиздерди багынтатабыз. Самолет куруп, асманды багынтатабыз. Корабльдарды жасап, айга барып конуп, ааламды багынтатабыз. Ааламга жол ачып атабыз. Мунун баары окутуп аткан мугалимдер болот да. Ошон үчүн мугалимдерди бүгүнкү кесиптик майрамыңар менен ишиңерде силердин ишиңер аябай оор иш. Бир үйдө 3 баланы, 4 баланы тарбиялаш кыйын. Силер болсо 40тан 30тан балдар тарбиялап атасыңар. Ошол мээнетиңер кут берсин, өзүңөргө береке берсин, силерге дайыма ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Дагы бир жолу майрамыңар менен. Жакшы. Мирlan Мырза, бул жерге айлык болуп келгениңизге 10 айдын жүзү болду. Кандай иштер болуп атат? Ноябрда уже 1 жыл болуп 1 жыл болду, калды. İşler жакшыбы? Сизге ийгилик Аллах өзү колдосун. Тинч болуп аман болуң. 9 бала бакчабы бар. Аябай чоң айлык мугалимдерибиз аябай көп. Мына бүгүн азыр мен да ошо мугалимдерди куттуктайын деп өзүмдүн белектеримди, грамоталарымды алып барам. Алар болсун, тинч болуң. Аман бол. Кыргызата айлык мөтө дейт. Fatura. Билбептирген ошол кезде жаш элем жакшылык деп күнүгө айтканыңызда 5 oktyabr mugallimlerdi күнү менен куттуктап райондук иш-чара болуп жатат. Бул Qirg'izotay hukumatining madaniyat uyunda. Biz ошол жердебиз. Bizden olsay, layık başkanı tercih ediyoruz. Biz ko'rsatamiz.